पुंफम असिदा हौजिक लाकलिबा 12 सुबा मणिपुर विधान सभा मिखलगा मरी लेनना लौखटपा चेक्सिन थौरांगसिंगी मतंगदा मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की ADGP श्री एल काइलुनगा उनदुना वारी शाबा ताबिरसी उनबिरिबा आकाशवाणी इम्फाल की न्यूज एडिटर थोकचोम जोगेंद्रजीत थौरमसी आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउ कांगबुना पुथोकपनी गणतंत्र चटपलेबा अमदा पांगथोकपा मिखलदा शांति लेना मदी मिपुम खुदिमंगना मसा मसागी अपांबा मिहुत अदुदा भोट थादबा हाइबसी यामनमक तंगाइफदे मणिपुरी ओइनसु लाकदोरिबा 12 सुबा मणिपुर विधान सभा की मिखल तांकक अनि थोंगना पांगथोलगनी हाइना लौथोखरे हाइदिबा मिखल असि शांति लेना अमदी मपुम फाना पांगथोकपा ngananaba राज्य की पुलिस डिपार्टमेंट ना तोंगान तोंगानबा पैरामिलिटरी फोर्सिंग खुसनदुना थबुक थौरम कया लोखली हिरमसिगी मतंगदा वारी वताई साननबा अखोइगी स्टूडियोदा मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमदी नोडल ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर की फम पूरीबा एल काइलुन लेंसिनदुना लेरे ADGP ना अचिनबा थवाई कया काइथोपिदुना ngasi वारी वताई साननबा आकाशवाणी इम्फाल की स्टूडियोदा लेंबिरपगिदमता थागचरी थैंक यू मणिपुर विधानसभा मिखल असि तांकक अनि थोंगना हाइबदी फेब्रुवारी 23 अमदी मार्च 3 दा पांगथोलगनी हाइना इसाइना लौथोखरे अहानबदा लाकदोरिबा मिखल असि शांति लेना अमदी वोटर सिंगना अकी तुजुंगबा याउदना भोट थादहननबा होनबदा राज्य की पुलिस डिपार्टमेंट ना लौगदबा थौदांग असि करी करी ओइगनी पुलिस डिपार्टमेंट असु लाकदोरिबा 12 सुबा स्टेट असेंबली इलेक्शन सिदा मतिक चाना शांति लेना पांगथोकनबा अंगम्ब शक्ति पुथोगा अरेंजमेंट मतिक चाना लेजरे हाइना थमजनिंगी अदुगा सिदा नोंगमगी ओइबा लॉ एंड ऑर्डर अदगी अतई अतई इलेक्शन सिगा मरी लेनबा मयाम सि कंट्रोल तौननबा अखोइना यामनो होनजरी अदुगा ngamnanabsu honagani haina ai thamjage मिखल असिगा मरी लेना अखोइना मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट ना इरांग लेबा पोलिंग स्टेशन सिंगबा हाइबदी मागी मफोंगी मतुंगिना हारिबा पोलिंग स्टेशन सिंग असि खाइदोपिबा लेब्रा क्लासिफिकेशन तौबिबा लेब्रा करिगुंबा पोलिंग स्टेशन अमा लॉ एंड ऑर्डर की मतुंगिना क्लासिफिकेशन तौबा लेरबदी अखोइगी इरांग लेरिबा मफोम सिंगदा मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट ना करम मखल की थौरम सिंग लखतुना मिखल असि शांति लेना पांगथोननबा होनगन लाकदौरिबा मिखल असिदा पोलिंग स्टेशन से 2959 से approximately 3000 polling station gumba lei 60 assembly constituency gi manung sida sigi sing sida polling station sing se koina broadly category hum oina khaidui madudi vulnerable oiba critical oiba amadi normal haina khaidui adugi khaidui ba category dugi matungina मोइगी चपचाबा सिक्योरिटी थमननबसु अखोइना सिले अदुगा आइना मसिदा थमजनिंगबदी एवरी पोलिंग स्टेशन सिंगसे सेंट्रल पारा मिलिटरी फोर्सेस ना एवरी पोलिंग स्टेशन दा मोइ लैगनी कया लैगदबनो अदगी क्वांटिटी सि कयाम ओइगदबनो हाइबदुदी हौजिकी हाइरिबा आइना क्रिटिकल वल्नरेबल अमदी नॉर्मल हाइना खाइदुइबा कैटेगरी सिंगदुदा अदुदु ओइना लाकनी अदुगा चाउरपना अखोइना हंदकी इलेक्शन दा कंपनी से 300 की मथक्ता सिजिनबा याय हाइना खल्ली मरमदी अखोइना 2017 की स्टेट असेंबली इलेक्शन दा अखोइना सिजिनखिबसी 290 285 290 कंपनी मुक सिजिनई हौजिंगना पोलिंग स्टेशन मसिंग खरा हेंगलले अदगी पोलिंग स्टेशन हेंगललकपदुना कोइगिदा कंपनी दरकार लेबा मसिंग सु हेंगलई ADGP ने हाइबीखिबा अखोइगी मणिपुर की लेरिबा केंद्र हुंबुगी पोलिंग स्टेशन सिंग असि क्रिटिकल वल्नरेबल अमसुंग नॉर्मल हाइना खाइदुपिरे तापिरे हाइबा क्लासिफिकेशन होमसि करम मोंगदा माजि क्लासिफाई तोबनो वल्नरेबल हाइबजिना करिनो क्रिटिकल हाइबजिना करिनो लोइना नॉर्मल हाइबा पोलिंग स्टेशन जिना करिनो हाइबदो अखोइ ताबिरिबा सिंगदा खितंग थंबिरम वल्नरेबल की मतंग सिददी होय ममांगी सही ममांगी इलेक्शन दा गोतना थोखिबा अदगी मसिसिंग सी यामना तोंगाना आउटलाइंग ओइना लैबा अदगी सिक्योरिटी अनकपा सिक्योरिटी फोर्स लैतबा इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया गुम्बो ओइबा अदगी सब्जेक्ट टू कनागुम्बा
naharon haigadra koigi armed militant sing na moisi disturb to ba yaw du maru ina vulnerable hai adi critical hai besina masigi criteria di separately leigre moi sing sina ayamba oina di polling tawba matamda yam ka hen polling tawkiba for example 90% hen polling tawkiba natragana polling station gi mafam duda kanagumba candidate amagi yamna wangna maram du icha chadna yamna wangna chatkiba haitare adu singduda oina critical haina atai maram mayam amasu lei detail singdudi kaino oijaragasu maru oina di hojiki aina hairiba point singduda criteria singduda oina chatle aduna moi singsisu security adum darkar lei maram di kari gidamakta yam ka hena polling oiribno kari gidamakta one particular candidate ta polling hana chatlibno haibasisu yamna darkar leiba security side gisu yengsin gidaba ama oena lawi adagi normal haibasina normally mafam aduda incident kaya thokidaba khanna chaina bisu kaya thokidaba irang leikidaba haiba tare leiraroi haibagi wabudi natte adu eragasu normal chahi ama ani gi mamangda natra mamang election leikidaba adugum badu oina khaidu yam nuaijare hariba classification ahum sigi matang da marik chum wafam thambire makha tarak pasidi ekoi manipur si lalhobgi irang leba rajya mani haina su ekoi miyam na panari maramaduna ekoi gi ngam khai paringda karam karam ba cheksin tharang lokhut piba leirabage aduga loina chingi lamda mikhalasi shanti leina pangthona naba manipur police ki tharang chapchaba leibirabra haibasin yes ekoi gi police department side gi sigumba thorak payaba masi mayam sigi ngak thokna ba khoi de arrangement ma lei madu sing du di district SP singna moida hai aina nga sai panjaki ba company chahum gi mathak ta lakadaba CAPF sing se moi du gi district ta deploy tawgudabani hana jo haibi gre khoi gi si phase ani oina election tawbani phase 1 the valley area ayamba Churachandpur Kangpopi yauna aduga mathange phase 2 dana hill district ate hairiba phase 1 2 haina election si pangthok kadabani na phase 1 da akoina company chahum da dum phangani aduga the same company sina phase 2 da muka sizinnagadabani aduna amarom da hairagadi company chatruk ki mathakta deploy tawrakadabani election se aduna district amada company nipu yankai thadarakadabani na aduda all polling station mayam si hauji ki hairiba central paramilitary forcing sina deploy tawgadabanina aikoina madu yam kanna atai armed militant singna disturb tawba ngamoidrana khali adugi mathaktasu aikoina ROP important junction important border areas adegi ROP thamgani adugi mathakta mobile team su leigani polling station manga tara se punchalaga mobile team amana charge puraga adumaina clubbing tawraga mafam da ROP adegi Assam Rifle gi CAPF ki moi mayam gi domination du natana aikoi state police ta gisu hairiba polling station mayam se mobile patrolling da loi thungba ngamgani anaina khanjai yam noi jere ADGP na khoi gi lakadre election asida paramilitary force ki yam laba company sing loina na khoi gi state force na mafom khudi magta khoi gi voter sing na maning tam na amadi aki tu jing ba yaudna bo thada ba yana na ba thorang lokol heba ba fom adu thambire masai sida langning ba fom si khoi gi manipur gi miyam maruina voter sing na hari ba lakadu be paramilitary force ki natraga na manipur police ki person sing da mikhal ga mari lena karam ba mating phimam thui haina ADGP na lobi boge aina haijaning badi lakadori ba CAPF company sing si moi atop lamdagi lakpani aduna moina mafam duda khangdaba yai loan phauna daba yai adugi chatpham chaba thakpa manadaba yai aduna moi laibasi aikhoi gi mateng pangba lakpani election sibu mapung phana ba aikhoi mateng pangba lakpani haina lobiraga prajana su moi gi chapham thakpham laifam mayam si tongana ubidadana aikhoi gi mateng pangba lakpani haibudu mayamna prajana moisibu aidi welcome to haningi aduga ai praja dasu moisisu welcome to biu
हाना दुमाइना हाइजनिंगे मिखल ग मरी लेना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सिंगना मागी मागी जिला सिंगदा लेबा लाइसेंस गन पाइब सिंगदा मखोई नोंमे दु मनांगना पुलिस स्टेशन दा थिंगलकनाबा खंगन खिबा लेर हाइजरिबा हौजिक फावबदा लाइसेंस गन कयामो पुलिस स्टेशन सिंगदा थिंगलकपा लेरे मिखल ग मरी लेना मणिपुर पुलिस की माइकेदिगी मसिगी मतंगदा करम वाफम थमनिंगी आर्म लाइसेंस पीबसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सिंगना पीबनी होय हौजिक फावबदा आर्म लाइसेंस खोंगत पै मरम सिदी मिखल मनुंगदा सिगुंबा खुलाई सि मिसयूज तौदनबा होय होय अदुगा प्रजादा अकायब थोक्तननबा अकोई पुलिस डिपार्टमेंट ना लौखटपनी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर थोगा मसिंग दुदे हाइजर रोय अदुबु हौजिक फावबदा अकोई 61% ओके आर्म लाइसेंस खोंगत पंगमे अदुगा 2017 की इलेक्शन दना 60% इलेक्शन की मयाद खोम की अदगी 2019 दना परसेंटेज 65 यावी अदु हौजिकसु अखोई की टारगेट ती इलेक्शन पांगथोक त्रिंगै ममांग सिदा 75 to 80% ऑफ लाइसेंस आर्म सि खोंगत पंगमननबा मसे कोई पुलिस डिपार्टमेंट की टारगेट ने अदुगा अइना प्रजादा लाइसेंस आर्म होल्डर सिंगदा करिगुंबा रिक्वेस्ट अमा तौजनिंग बदी हौजिकि हाइरिबा लाइसेंस आर्म से इसाना पुलिस लाकपा ngaidragasu isana anakpa police station da changbiraga police license arm si sinabiu aduga leiriba mafam police station dugi any officer dagi nangi license gun si receive lobiu detail entry tawbiu aduda karigumba leiriba police singduna noida cooperation pidragadi hairiba koi gi tongan ba पुलिस की कंट्रोल रूम एसपी अते ऑफिसर लेरिबि सिंगसिदा मोइदसु पाव यहनबिउ हाइनाई हाइजनिंगी अदुगा मसिगुंबा अखोइना लाइसेंस आर्म डिपॉजिट तौहनबसे लाइबा इलेक्शन सिगी शांति पुरकननबा अकाय अते थोक्तनबा मी फत्तबा खरना मिसयूज तौदनबा मसि सिंगसि डिपॉजिट तौबनी अदुगा इलेक्शन हेक लोइबगा मोइ सिंगसि इसा रिसीव तु पाइजरगा अमुक लौथोकपा यागदबनिना अदुना मयामना कैमता किबिगनु मसिगी रेस्पॉन्सिबिलिटी से अखोइना डिस्ट्रिक्ट की एसपी ने लोई लवी हाइबसै एश्योरेंस अमतगसु थमनिंगे याम नुवाइजरे मखा ताबा वाहंग सिदी मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट ना मिखल सिगा मरी लेना लौखटपा थौरांग सिंगी मतुंगिला हुजि फावबदा मिफा मिपुन नत्रगा मिखलदा अरानबा मोंगदा सिजिनगनी हाइना खनबा पोलम सिंग हाइबदि निशानबा सिंगबा फगतपना सिंगबा लेबिरब्रा मसिगी नोना मिखलदा अयत अपन तोरपा या हाइना खनबा मियोय सिंगदा अखनना यिंगसिनबगी थबक चथबिब्रा यस अखोइना इलेक्शन से लाउथोखिबदगी स्टेप कया लौखटलै ममांगसिदा अइना पंजनिंगबदी ममांगी इलेक्शन 2017 अमदी 2019 दा केस चामगो कुंथ्रा 130 क्रिमिनल केस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट दा रजिस्टर तोई हाइरिबा क्रिमिनल केस 130 से कोई इन्वेस्टिगेशन लोइरे अदुगा केस खरा अमदी एविडेंस फंगदबदगी अखोइना चार्जशीट थागतपा ngamdre अदुबु आउट ऑफ दिस 130 दा अखोइना 26 केसेस सिदी अखोइना चार्जशीट थागत खरबनी केस अनि दी हौजिक ट्रायल सु चथरे अदुगा 24 केस सु अथुबा मतमदा ट्रायल चथरनी अनि सुबदा इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस दा अखोइना इलेक्शन सि पांगथोकलगनी एना हौदोरपा ममांग सहीगी अगस्त सितंबर दगिना इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस से सिगी जिदा अखोइना केस कुंथ्रा माथोय लोखटखरे फायर केस इंसिडेंट दी 38 कुंबा सूरे खरा नॉर्मली केस लौखटपा याबदा अदुदा अखोइना केस कुंथ्रा माथोय से लौखटखरे दिस विल आल्सो बी अदुम इन्वेस्टिगेशन से फजन चथगनी अदुगा मैक्सिमम चार्जशीट तौननबस अदुम होनगनी हैबसै पुलिस डिपार्टमेंट दे थमजनिंग सिगी मनुंगसिदा मी मयाम अमसु सीआरपीसीए की मखादा 107 108 की मखादा मी लिसिंग हेना अखोइना बाउंड डाउन सु तौरे अदगी ड्रग्स अमदी यूना चिंगबा इलिसिट लिकर सिंगसे हौजिक फावबदा इलिसिट लिकर्स दा अखोइना approximate value da 53 lakhs muki illicit liquor se koina phagat pangamgre adagi drugs tana state government asu yamna seriously loba koi gi war on drugs sida police department asu yamna chawna masigi role da koina ngasi phawbada approximately masi yamna exact pudinate adubu international market more than 500 crores worth of drugs se koina phagat pangamgre adagi
मोगी मथक केस लोखट पंगमग्रे अदुगा लोइनना अरोइबा ओइना पॉपी कल्टिवेशन एरिया से ngasi फाउबदा पुलिस डिपार्टमेंट ने नारकोटिक ब्यूरो ने अदगी कोईगी नारकोटिक्स एंड बॉर्डर अफेयर स्टेट की डिस्ट्रिक्ट मयामना कन्न होनरगा ngasi फाउबदा कोइना 1062 acres पॉपी कल्टिवेशन एरिया से डिस्ट्रॉय तोबा ngamgre yam nuaijare ADGP na khoi lakadu mikhal sida mai ka ba nisha sing sin na ba thingna bogi matang da Manipur Police Department na lokot pa thabuk thramjing matang da yam na manik chumo wafam thambi khare hojik makha ta ba wahang si hojik khoi gi ADGP na haibi khiba lakadu mikhal siga mari lerna khoi gi bond down to ba loina khoi gi election gi mongur jing bi jing pha ba masi akhoi lakadu election sigi yanga yam na maru iba step amani haina khanbi bra makhoina kadai phawbada voter singda influence pirak pa yai noina na mkhoi singa tu control tongna ba khoi state police na lakshan bagi thong tu kitang takpi hoi mi sing si loina mak phattabane aphabane haiba yade adubu akhoi da record ta leiba history sitter gumba adi case ta involve oiramaga hojikna bail da leiba moi mayam adegi police station dugi SP amadi OC singna फजना थीगलगा हारिगुम्बा बैड कैरेक्टर गुम्बसिनी कोइना अयाम्बा मरु ओइना कोइना बाउंड डाउन तौरिसे बाउंड डाउन तौबसी वन ऑफ द क्राइटेरिया वन ऑफ द फैक्टर अकोइगी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर दा बैड कैरेक्टर मयामसी अकोइना मैजिस्ट्रेट ता पुथोगा मोइजिंगसी मैजिस्ट्रेट ममांगदा अमरोम दा हाइरगदी मैजिस्ट्रेट ममांगदा वासक लौबगुम्बनी आई मसिगी मनुंगसिदा था अमगी नत्रगा था अनीगी मनुंग सी मनुंगसिदा ई करिगुम्बा अकाइबा लॉ एंड ऑर्डर द कायगदबा नत्रगा दो म तौरोय खोलोय हारगा तौहनबनी मसी वन ऑफ द मेचिनरी की खुसु खुलाई हाई तारे को अदुगा ते मयामसु लई कोइना एक्शन लोखटपा बाउंड डाउन खक नते मीबु बेल आउट द लैबसिंग कोइना रिकॉर्ड ता सर्वेलेंस तौबा अदई केसिंग सी इलेक्शन गा रिलेटेड ओइरगसु अतै गा रिलेटेड ओइरगसु केसिंग सी इन्वेस्टिगेशन सी एक्सपेडाइट तौबा अदगी ऑपरेशन तौबा कोई मैम उबिरमगनी पुलिस मैमना कॉम्बिंग ऑपरेशन गुम्बा लेकाई तौरगा चटपा अदगी मोबाइल पेट्रोलिंग चटपा हौजिक फाउबदा अखोइदा 25 कंपनी ऑफ CRPF सी अखोइदा लैरबनी मोय मैम सिना पेट्रोलिंग चटकनी एरिया डोमिनेशन तौगनी अदुगा मोय अदुगुम्बा मैमदुना अखोइगी शांति सी पुरकपा ngamgdabani लाक्टिबा मिखल असिदा पोलिंग स्टेशन खरदा नुपी सिक्योरिटी पर्सनल खक्तना ngaksinbagi thabak tawguni habisu kuina tajai Manipur Police ki maikidigi asum makalgi polling station sing thamnanaba thorang leibirabra masina pining liba pawngjela sina karino all women polling stations hangdokpa concept asi yamna phajaba concept ni aduga aikoina masi yam thagat ningai su oi maramdi empowerment of women adu khaknatana hoi thabak adugi thabak tawba khaknatana it's being seen to be done also aduna masigi si aikoi appreciate tawi aduga masi ECI gi su one of the moigi anauba concept amani yamna aphaba kainoni nupi thana thambiraga nupi thana na ngalagadi adubu masingdune koi leitabnina madu loinamak polling station loinamak ta aikoina nupi thana khakta thambanga moi adubu polling station kharagadi aikoi gi araiba nupi thana sina ngakhanaba kannadi hotnajari yam nuaijare kanagumba amana mikhal asiga mari lenana hingsa gi thoduk po iro natraga atoba pamdaba thoduk wathok singi matangda wakat na singba toba pamlabadi Manipur Police ki maikid gi mokoi gi wakat du tananaba karamba mechanism sing leirabage habdu khajitang habi be yadra yes koi police department gi site gi su central election control room hena ma hangre hoi masida aikoina telephone number ama hujiki oina आई नंबर सी अमतगा पंजरके 2999219 मसी पब्लिक ता अवेलेबल होइगनी एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट इशू सिंगदा लुक आफ्टर तौननबा एंड वी आर आल्सो अकोइसी मथंगदा सोशल मीडिया दसु हांगबे याननबा सोशल मीडिया दसु अकोइ कंप्लेन अते से रिसीव तौबे याननबा इज आल्सो अंडर द प्रोसेस अदु की मथकता हौजी अकोइगी लेरिबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिंगी लोइनमक कंट्रोल रूम लेबनी होय मदुगी नंबर दी आई हुजिमक यावजद्रे अदु आई याम थुनाई मसी आई मीडिया दसु सर्कुलेट तौजगे SP सिंगना पीसु पिनरमनी अदु ओइरगसु ngasi opportunity si lawraga district police ki control room mayam adegi akhoi gi central election control room gi number mayam si ai athubada
mayam prajada ai media da thadok jage haina thamjage aduga hairiba singse election ga related oiba security kaino oiba simakai jidi prajana masigumba control room number sida any complaint oisanu issue oisanu problem oisanu adugumba mayam du prajana pibiragadi we will akoina soidana madu attend tawgani aduga resolve su tawba ngamna ba honagani darkar leibase koi pau phauna jagani akoina ngambado ngamdabaduna akoina kadai phauba kari solve tawba yabra kanaga karamba department ga tanaraga solve tawba yabra habida koi hona jage lakadurba Manipur Vidhan Sabha election asinga mari lenana Manipur Police Department na aikogi miyang wi wakan asing batana na ba thamliba election control room gi number adu amhona ningsing jage hariba number adu di 2999219 amukana ningsing jage 2999219 hariba number sida miyamna election ga mari lena ba thogdo watho natraga wakan asing ba police control room asida habiraktuna hairiba wakaradu police department in maikaidigi athum matamda yengsinjagani haba wafam ADGP na thambikre lakadoriba Manipur Vidhan Sabha election asida mathau tawgodoriba Manipur police ki personnel singna makoina lawpam thokpa thodang adu kari ni haina khanbi Manipur police ki officer amasung lower rank ki officer singi duty and responsibility yam wangi masigi election sida election haibasi akoigi democratically elected oiba government akoigumbada yamna important oiba system amani aduga akoigi role si it's not just a responsibility but it's our duty to conduct masi election si free and fair or peaceful tawanba simaru oiba koi police ki bathauni sida akoigi polling station sing si CAPF na ngak lagasu adugi akoiba security akoigi police ki responsibility ni mobile patrolling team aikoigi responsibility ni adegi security of the polling official adegi observer adegi any VIP lakpa election manungda akoi Manipur police ki responsibility and duty ni aduga sensitive oiba election asidi yamna important oibanina madugi handle tauba care loba adegi sida darkar lerkadaba makhai se si koi training police personnel sing desu training su pi grabani moina polling duty ta ba chatpa mafam guding da kram haina care logani habse aduna masi police department na su koi irai na lode aduga yariba makhai su koi police department na su logi matung ina koi ngak senabasu honagani aduga oisu oitokani na ai thamjaningi ADGP na makoigi lakadoriba mikhal siga mari lenana Manipur Police Department na santi leina mikhal si pangthun na ba thorang kya gi matang don loi marik chimna thambikre haujik Manipur yauna Bharat ki mafung kya da COVID-19 ki pandemic si ekhoi mayok nai haijeriba aduna ekhoi gi mikhal sida chauna soba thodang logudoriba ekhoi gi security personnel maroina Manipur Police ki personnel singda department gi makai di makoi da hari pan laichad si thengna na bahona bada makoi laichad si sangna na ba mikhal sida saruk yama tamda karam ba thorang ching paket people dai people Manipur da COVID ki problem si amarom da koi thabak ta loina mak effect tawi adubu laibak phaba haigadra koi police department adinga si phauba single dose si 99% vaccinate tawra election de season agadori ba koi police personnel mayam si first dose ta 99% vaccinate oikre adagi second dose na 85% gi mathak ta vaccination laigre mapung phana kap kre isa maksu third dose booster laujaraga precaution dose laujaraga third dose ta lairabani aduga hojik su yamna Manipur Police Department da precaution dose si more than 6-7,000 gi mathakta kap haure sida haijaning badi election commission na su yam kanna khoibu covid ka mari leinana public health si soktana ba yam kanna criteria mayam su piri aduga aikhoina laifam chafam polling station oisanu aduga central paramilitary forces ki oisanu moigi laifam nungfam loina maksisu covid protocol gi matung inna khara henna khara chawna protocol ngakna leinana base koina silli aduga aikoigi polling parties security personnel CAPF moi mayam sisu covid kit ka loina na haibadi sanitizer gumba mask gumba te darkar leiba hidak langthak sipiraga masi covid protocol inanaba aikoigi tangkak haitare target ko aduna prajana su
vote thadaba lakpa matamda yariba makai marks hapiu adagi covid protocol su inbiu distance su thambiu election gi maru oiraga aikhoina covid si henna sandoktanaba adugi mahutta covid control taunanaba hotna si haina adumaga su thamjage अरोइबदा एडीजीपी ना मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की महूत सिल्लगा लाकदोरिबा तराने थोरकसुबा मणिपुर विधानसभा मिखल असिगा मरी लेनना मणिपुर मियाम मरुइना भोटर सिंगदा कनी पाउजिन थंबिनिंगबगे यामना नुंगाइजै ngasi sigumba AIR da opportunity phangaga police department gi mahut sinna aina karigumba wahi khara thamjabasida aroibada aina mayam prajada haijaningbadi election asi aikhoi gi damaktani aduna mayamna maximum angamba hotnaraga election si yaubinanaba mayambu ai ningsingjari aduga violence oidabida free peacefully means tauraga khatna chainagadaba leiragasu adu yaudabida aikhoina karigumba gyan tadaba natraga khangningdaba nungaitaba leiragasu leiriba police officer natraga election officer singa tanaraga violence yaudabida vote thadabiu adagi lakbiu aduga karigumba adugumba problem noi nungaitaba leiragasu hairiba ngasagi control room ne adagi atei district police ki leiriba complaint cell singsida paudu pibiraga madu singdu police department amadi election conduct tauriba polling officer singna action si lawhalaga khatnaba chainaba leitana election du oina pangthoksi haibasi ai haijaningi ani subada ai ngasai su panjagre lakadauriba central paramilitary forcing si moi lamara padagi lakpani adu koi prajana moida mateng pangbiragadi moina su mathaudu phajana nungaina tauragadi aikoi election manungda shanti oina chathabada mateng pangani naina madu masu thamjage aduga ahum subada lastly oina any incident election ga mari lainaba masidi chumdena khanba model code of conduct violation oiragasu election related oiragasu masi singsi yamna thuna soidana kanagumba district magistrate oibi ai district SP do oibi ai natraga police department gi control room do oibi ai yam thuna pau piraga aikhoina madu singdu problem du chau thok tringeida solve tawba ngamnanaba pau prajana koida pau pirakpase ai yamna prajada utang haijage madudi masi sing subsoi soidana prajana pau pibiu adu oiragadi aikhoina su prajagi mateng du piba ngamgani haibasi maying thamjage yam nungaijere ngasi lakliba manipur bidhan sabha mikhala sibu mapumphana amadi voter singda aki tujungba amata pondana santi leina chathana nabagi pandamda manipur police department na lokholiba tongan ba section thoran singi matangda hojik department asigi additional director general of police amadi nodal officer law and order oibiriba L Kailun IPS na marik chumba wafam miyamda thambikre ADGP na ngasi Akasbani Imphal gi thongda miyamda mit nakung oiba yaba marui ba wafum kaya phungdok piramgi damta thagatpa phungdok cheri thank you Hauzik tabire Lagliba taranithoi shuba Manipur Vidhan Sabha Mikhal Gamari Lainana Lokhatpa Jeksin Thorang Singi Matangda Manipur Police Department ki ADGP Sri Kailun ga unaduna warishaba unabikhiba Akasbani Imphal gi news editor Thokchom JJ Thoram asi Akasbani Imphal gi ipau kangbuna puthokpani